Bwana ndugu yangu Mtanzania. Bwana ndugu yangu Mtanzania, kama kawaida Mr. Luvanda, ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, ting tong ting tong ting tong ting tong, ni sehemu pekee Dar es Salaam Mbagala Kipati kwa Mr. Luvanda. Bwana, ni sehemu pekee Dar es Salaam Mbagala Kipati kwa Mr. Luvanda. Tajiri. Ukisikia ting tong 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 ting tong, bwana, ni sehemu pekee Uwezo kwa Mr. Luvanda, Dar es Salaam Mbagala Kipati. Utajipatia pikipiki used za kutosha kama unavyoweza kuziona. Bwana, mwambie ndugu yako, amwambie jirani yako, this is Mr. Luvanda, the best seller in East Africa. Bwana, unataka pikipiki ya aina gani? Mr. Luvanda. Ukisikia ting tong 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 ting tong, mwambie mwenzako, ni sehemu pekee Dar es Salaam, ni sehemu pekee Dar es Salaam. Bwana, ting tong ting tong, ukifika ukisema ting tong ting tong, ukisema ting tong ting tong, unajipatia bidhaa. Njoo na 800,000 ndugu yangu Mtanzania, njoo na 900,000, njoo na 1,100,000 na 300,000, njoo na 300,000 kuanzia upande wa bajaji. Bwana, ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, kama unaweza kuona maguta yapo ndugu yangu Mtanzania, maguta yapo. Ni sehemu pekee Mr. Luvanda kutokea Dar es Salaam Mbagala Kipati. Ukisikia ting tong 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 ting tong, mwambie mwenzako, mwambie mwenzake, bwana, una shida na nini? Best seller Mr. Luvanda. Ting tong ting tong ting tong ting tong, karibuni sana Tanzania. Ukisikia ting tong ting tong